Sipolo munkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki Wona wesondela Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu buyise kumina phela singathanda kakhulu ukuthi sikutusa ukuba lapha namhlanje sikomhlaba uyalingana njengoba sikomhlaba uyalingana siyakumema ke ukuthi nawe bayingxenye ube bukhoma kanye nathi la ku TikTok uphinde ube bukhoma kanye nathi lana ku YouTube channel yethu usiyaviva TV1 ungaba futhi bukhoma kanye nathi lana ku Facebook page wethu ka MC Pholobasi njengamanje ngiyabona abantu bayangena la ku TikTok mawungena ungangena nje ukhululeke udokotela uzokwazi nokuthi akubhekele mhlawumbe sobhekela abawu5 kuphela la ku TikTok sizokubamba khona bese uthola ithuba lokuthi ubhekele sicela ukuthi udlale ngo like mawuqeda ngena ke uthi ungena nje bese ulike noma ka10 noma ulike noma nje amashumi amabili sikomhlaba uyalingana kanza kwethu mangithi komhlaba uyalingana ngikhuluma ukuthi sisendaweni nje bayawazi ke abantu umhlaba uyalingana umhlaba uyalingana ubuke kanje nje ububona namhlanje ubuke kanje ngalendlela le ayikho enye indlela ongabona ngayo ukuthi umhlaba uyalingana ngaphandle kokubona ukuthi umhlaba uyalingana njengoba sikhona ke njengalesi sikhathi sesigodlweni esikhulu ke sikadokotela uDr Bona Gumede udokotela ke osebenza ngokuzikhandla isebenzela umphakathi esebenzela isizwe saseNingizimu Afrika dokotela sikubingelele sikwamukele kusiyaviva TV1 sikuphi ithuba ubingelela abantu emhlabeni wonke jikelele. Ngiyabonga baba ngiyalibonga lethuba ngiyabingelela kubo bonke abantu indawo nendawo lapho abalalele khona ngithi nje ngiyabingelela ngubona ngakaGumede lapho kwaMhlaba uyalingana kuyintokozo enkulu ukuthi sibe kanye nawe osukela namhlanje usibizile sila kwaMhlaba uyalingana siyaviva TV1 ibekwa yini la yilo sibizele yona ilokotho zinkulu namhlanje siyaviva TV ngibizile ngoba inayo beqhubha indlela yokukhulisa umsebenzi nokujabulela isimo semidlela umsebenzi walokuqala ngayo iminyaka iyabungazwa ngijatshuliswe lokho kubungazwa kwesimo somsebenzi wesiyaviva TV njengoba besibungaza iminyaka emihlanu ezolo besithola izipho left right wathi awusali ngaphandle dokotela la ku TikTok abazwanga abantu ukuthi usumane wasisurprise wasigila kanjani sijabule sifile sikhuluma kuyimanje yebo cha impela besivumelene ukuthi cha ngendlela engisivumelana ngayo mina nginalokho ekunenjabulo ngaphakathi enhlizweni yami ukuthi ngikuveze ngikhiphele usiyaviva TV dokotela uthe wakhipha izinkomo ezimbili wathi ziyisipho saka siyaviva TV1 njengoba siyaviva TV1 igubha iminyaka emihlanu mhlambe uzothenye inyanga esekhaya wathi efika ka siyaviva lo muntu wenza into ezinhle kangaka yini ethi omunye hayi ufuna ukubukwa ngabe ke mhlambe ake simungulele inhliziyo yakhe uyinhle njengoba siyibona kanjena noma kubuye kushintsha ukwenza njengomuntu ophatha amagama cha inhliziyo yami inhle kakhulu inhliziyo yami ngangokuthi usize nangendlela engikhule ngayo nensokolo ngiyakwazi ukuthi ngibe nenhliziyo enhle ngenxa yokuthi angifisi ukuphilisa omunye umuntu ezwe ini ubuhlungu kodwa kuloyo ongonayo nginayo inhliziyo eshintshayo ngoba ngithanda ukona ngithanda ukona uhlola ngamalini esigodlweni esigodlweni sala ekhaya kuhlolwa ngo300 mkhulu usebenza insuku ezingaki evikini insuku engisebenza ngazo impela zonke insuku enyangeni ngiyayisebenza zonke insuku alukho engithi ngulusebenzi phandle ke makukhona isihlobo sami noma umakhelwane uyakhala uthi ngiyangcwaba namuhla angisebenzi ngoba kuseduze kakhulu uzobonakala umsebenzi wami ngathi ngiyawulimaza noma ngiyawubulala kodwa makuya ukuthi kufanele kwenziwe lokho kwenziwayo ngiyakwenza ukuthi wena ulashwe uqhubeke nokusetshenzwa uqeqeshelwe ukwenza umsebenzi muni ngokwethongo noma ngento wayithwasela umsebenzi engiqeqeshelwe wona ukuthi ngiwenze la ekhaya ngathwasela ubungoma la ekhaya ngiyathwasisa la ekhaya kuyafenjwa la ekhaya kuyahlolwa njengoba ngisho indlela zokuhlola ke zikaningi kunomalumbu kunophondo la ekhaya kuhlolwa ngendlela yokuthi noma impela kuthiwa ukonakela ulahlekelwe yini ngiyakutshela ukuthi into yakho uzohamba uyoyithola endaweni ethile okay mawuthi utshena umuntu ukuthi uzohamba eyithola endaweni ethile awugcini ngalokho kuphela uphinde umlandele makukuthi
fanele landelwe noma awubalandeli kodwa uyumtshela ukuthi akahambe kuphi? Angibalandeli, ngikutshela nje ngesimo samandla nangesimo somoya, umoya ungitshela ngawo ukuthi lento isendaweni ethile. Makuthiwa ukuthiwa lento isentshonalanga, iyentshonalanga, funela ngasentshonalanga. Makuthiwa lento isendaweni senyakatho, iyenyakatho. Makuthiwa iseningizimu, iyeningizimu. Makuya ukuthi isempumalanga, iyempumalanga. Udirect. Imoto etshotshwa abantu bayise eMaritzburg, uyasho ukuthi iseMaritzburg. Ngiyabona ukutshela ukuthi umoya walempahla yakhe kulahlekele njengamanje suhambele endaweni ethile. Hamba into yakho uzoyithola isendaweni ethile. Banenkinga zeyibonga abantu, uyakwazi ukubatshena izibongo zabo? Umuntu manje inkinga yesibongo kuyeke kube nzima kakhulu ukuthi umuntu umtshele ngokwesibongo ngoba kunezinto ezizimfihlo ongeke ukwazi ukuthi ukudalule kalula lokho ngoba umunye umuntu bese ubheka isimo sendlela afike ngayo kulomhlaba. Kunomuntu ofuna ukuyeka ukuthakatha, ucela umkhiphelele idimoni noma lo muntu owami ngena wathakathakathi. Ungapha ulithini la? Baba uselapho ngiyabonga nje kakhulu. Kunabantu abahluphekayo, kunabantu abasenkingeni, kathi ngeke ngisho ukuthi bahlupheka, bayasokola kodwa basokoliswa izinto abangazazi. Abanye babulewe kumanje babulawele into abangayazi. Abanye bayakhonjwa kumanje ngemino, bakhonjwa ngento abangayazi. Ngoba lento ikhula nayo baba, uhambe nayo kodwa ungayiboni. Ungena othandweni, uhlezi ucabana nomyeni wakho kanti lento uhamba nayo. Inobulwane lento, lobulwane bukuwe kusasa abantu babe sebakutshela bathi uyathakatha. Ukuthakatha ke siyakwazi ukuthi sikukhiphe thina la ekhaya ngokuthi ugezwe, ususwe ini ubuthakathi, kuvalwe ini ubuthakathi. Okunye kubuthakathi kudalwa yithi singabantu ukuhamba silala nabantu abangabafelokazi mfowethu. Ukulala nabamfelokazi kuyisimo sento embi kabi ngoba wena uzolala nomuntu, umuntu kusasa kuthiwa hayi lo muntu phela bewulile naye washonelwa indoda, wena usuthathele lo thunzi lo muntu usuyakulandela uhamba nayo. Lo nto ufuna ukugezwa ususe leyo nto ngoba into zakuzomosheka. Ngiyakuzwa kulelo phuzu, bengithi uzoliphinda ukuthi abantu abayeke ukulala nabafazi babantu. Baba kunjalo, ngabe umfazi womuntu ngayo indoda yomuntu, mawazi nje ukuthi lo muntu wafelwa mfowethu ungasondeli kulo muntu makuya ukuthi lo muntu akaze gezwe ngoba uzoba nenkinga, into zakho ziyovaleka, inhlahla zakho ziyomosheka. Yezwa Hlosi kuthiwa yikani ukulala nabafazi babantu. Dokotela Hlabele phambili. Yeah. Umuntu okufunayo ukuthola kuziphi inombolo? 079 079 75 74 084 na WhatsApp ngiyawusebenzisa. Na WhatsApp futhi uyawusebenzisa. Ku Facebook Bona magazine. Bona magazine. Facebook yes. Facebook uyakuthola umuntu. Uyangithola umuntu. Sekwaduma into zokuhacka manje dokotela. Wena uyababhalela abantu uthi ngicela ungifakele u10 ngishodelwe imali noma umuntu uyamsukela umbhalele nje ku-inbox? Baba ngendlela engiyakhuliswa ngayo nangendlela engathwasa ngayo nangendlela engahlukumezeka ngayo ukuthwasa nobunyanga ngizithandelanga kube ngudokotela noma kube nguyiphoyisa noma kube ngiyini kodwa ngagula ngangena ebunyangeni. Eguleni kwami ke benguguliswa idlozi okwakukhokho kwakumkhulu naye wakhula ngesikhwama sokuthi wayisebenza isiza abantu. Nginabantu abaningi kabe bangigolota izimali mangathi ngiyaziphinda phinda ngaba ngaba namamiliyoni. Baningi abantu esengibasizile, abanye banengane imithi yala ekhaya kodwa ukubhadalwa ngibhadala ngikwazi ukubhalela ngubiza imali kodwa lokho utshelwe khona ukhokha imali engaka lokho kufanele ukwenza ngeqiniso futhi mawutshelwa ngemali la ekhaya ungangabazi ukuthi imali ethile ngeke uyikhokhe ngoba usuke usuzilimaza wena. Isikhathi ngikhala mina ngithi ish lo muntu nawe umkhulu akanginikezi lamandla okufanele wena uthi wathola uphume nawo la ekhaya. Dokotela ngena la isigodlweni sakho ngizokubikela ukuthi iyona ndawo kuphela ngikholela ukuthi ngisafety manje kuyona njengamanje. Mangaphuma ngidrive la ngiye ku main road angikholelwa ukuthi ngingabe ngaqhubeka nokuphila. Yes. Ngicela ungigadlele lo muntu ongimele nenkabe emgaqweni njengo chairman wamatekisi. Yeah. Uyamgadla ukuthi ahambe la ekhona ngale ukuthi ngize ngimdudule ngenhlamba. Baba lokho ngakusho ngithi kunemithi ehlukahlukene asikwazi ukuthi sithathe impilo yomuntu kodwa umuntu uyazishayisela othi umemeza igama lakho kuyojika lezi zinto ayiphethe zisetshenziswe kuye kodwa hayi ngoba usuke ebulewe nguwe noma ibulawe yimi kodwa wena ofanele ukukhuluma ukuthi ubani uyisitha kimi uthi kuukuthi nokuthi ngibe sikuthatha lo muthi ke uhamba uyosebenzisa ulwe nazo zonke izitha zakho hayi ngoba usuke kuwena obulele hayi ngoba kusuke kuyimina engibulele kodwa umuthi ohambisana nani nesidalwa nokuthukuthelisa isidalwa sihambe siyokwenza lokhu kulabantu abakhuluma kubi ngegama lakho. Akulayo nabahluphekile weba basondela sondela emkhunjini yalo yakhona Impilo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abagulayo naba
uhlupheki wona wesondela yeyishideni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla usiza abantu abagula nabahluphekile wona wesondela sondela emkhunjini kaNoah khona uzophila wamthwesa amandla usiza abantu abagula nabahluphekile nawe sondela emkhunjini kaNoah khona yebabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkhumbi kaNoah yeyigibela umkhumbi kaNoah nawe sondela emkhumbini kaNoah khona uzophila khona lo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala